February ry'ibirabiri na bina ebyo kwezo ko kwa katani kubirabiri nena ntabara meza abiri ofitera karuka primaries aka NRM kandi na kwasanze bwato okuza kurona karuro fishery. Ebi byagambwa bakama ba radio ya BFM n'abandi bebembezi ba Bushenyi oba bari aha mukoro ogwo kumusiburo mbutongore. Abo singaho okwelesibi nabuza ndiwo nochukuru kabla na bamuze kuzo as if is not their opponent. Ayetu chikanye kango bebembezi bwanyine yamara kwata office no muntu atakuza kureba marari shijoku aina majesi abazwe na tuyabahanga okakosha umuntu aine particular quality wamukunda mnoga chakani obarikoba ehabo mali obarikoba habo obarikunda. Jonas Tumwine yashaba abakozi bagezi ba Prosper okugera mico mirungi ngo habo kuba kunoja ngo Prosper taragizire mico mirungi yaba tarkwija kwikari ekyo ecyariyo nazamu. Ekindi nimbagambira abana banje bihambo okwetungura n'okufera Prosper kunoja ngo yetungura botine bahazi okwehambolinga. It means even if you own a bakery, act as if you can't afford bread. Twebaze Prosper yatushobora bimwe abigenderwa ebyamuretere neija kwetsimba omukaruru ko bwa chairman w'entebe ya katano wa Bushenyi. So ngakagezaho ngabro muntu witutsikera nango mbuze karuru uko yakigambe agira atabantu bagambe mu district de Mpango ndibuza kwijayo yasima management ya BFM ahabo kumberaho muri byona nuko kushaba abakozi bagenzi be okwatajya imirimo yabo kandi baranka kikuru. Iza ntaho kintu cyunji ejo bitu ngabanye imbaraga ki koje ngo ngaza kana basabura musende kanje ko kamwendo mwewe mumpa engagement ha prost wewe wabiyazigenya district ine programs nyingi ngono twendeze kisha program twendeze teka fodeze tena abanda abako kuzumbikiza so tena nabo balije bashange hariho environment timu ya BFM yargayo yarongora Prosper nempa ya Yembuzi hamwe na miliyoni 5 n'emitwaro 24 okugira ngo akatunga hiyatandikira. Agagasha Olivia na Sasra hawa tayari West mu Bushenyi.